Ja sam Rešid Dervišević, vođa deminirskog tima Tuzla B. U 15:20 sam dobio vijest da je sletio čovjek u minsko polje s autom. Istog momenta smo se uputili na lice mjesta. Kad smo došli za nekih 30-40 minuta, tu našli smo policajce koji su tu dežurali. Sišli smo do auta, obišli smo auto, nema nikakvih tragova krvi, auto je razbijeno. Pukim slučajem smo znali da se taj čovjek zove Rasim. Zovili smo Rasim, čovjek je se javio u potoku, u provaliji možda nekakvih 300 metara od auta i dubine možda ima 150 metara provalija. Sišli smo do čovjeka, našli smo ga u sjedećem položaju, čovjek se tresi, sav je mokar, ima na glavi ima ogrebotine i noge su mu oštećene. Nisu lomovi, ali je ugruvan. Je li on bio svjestan kad ste ga pronašli? Bio je u svjesnom stanju, ali osjećala se i dehidracija kod njega i halucinacije. Malo pa počeli govoriti da je sa nekim profesorima, da je na nekoj obuci i tako. A taj potok dole, je tu bila neka voda? On je tačno bio u vodi, noge su mu bile u vodi do koljena. To je blato, voda i tako. Znači, postavljate da je tražio vodu? Pa da li je tražio vodu? Govori u jednom momentu da je izlazio ovdje do ovoga betona, do ove betonske pozide i da nije mogu izaći i da je se ponovo vratio u potok. Tražila mu je se voda, mi smo mu dali, malo vode se napiju, dali u cigaretu. Koliko dugo vi radite taj posao? Jeste li do sad imali ovakav slučaj? 12 godina radimo ovaj posao, imali smo intervencija, ali ovakvih slučajeva nismo imali.